Ngoba just bese kuba Matthew 8 verse 23 to 25. Egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Alisenze isilake obayena Matthew 11 verse 28 to 30. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Wotani kimi nenongo lenikhathele nalelisimba ngalo wotani phumude. Bekani lijogo lami etikwenu nifunze kimi ngobe mina ngimnene ngithobekile ngenhliziyo khona nawuthola kuphumula kwemiphefumulo yenu. Ngobe lijogo lami lilula nemthwalo wami awusizi. Hallelujah. Matthew 8 verse 23 to 25. Matthew chapter 8. Kwathi sihloko sithi Jesu ubenzisa sivumvule. Kwathi Jesu nasangena esikebheni, bafuthi bakhe bamlandzela. Kwase kuvuka sivuvu selwandle lesikhulu. Sikebhe sadzimathe sagujetelwa bebagagasi. Kepha Jesu abelele. Bafuthi baya kuye bayakumvusa bathi, Nkosi sisindise siyafa. Live lakho lelikhulu. Abe ngendlela yakho simakazi. Take lead, oh God. Egameni lika Jesu. Father, we thank you. Amen. Hallelujah. 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 Uyakhuluma uNkulunkulu namhla emile egameni lika Jesu. Uletha simemo. Usiletha kubantu labesivako. Usiletha kubantu labakhathele. Uthi wotani kimi ninele lonke lenikhathele. Nine lonke lenisivako. Mina ngawuniphumuda. Ngalamanye amagama uNkulunkulu uyasibona lokuthi siyesiva. uNkulunkulu uyasibona lokuthi sesikhathele nangempilo. Egameni lika Jesu inkinga yethu egameni lika Jesu besihamba the opposite direction. Uthi ke yena ayikhona buyani kimi mina ngimi lotanika kuphumula. Baningi bantu namhlanini ingodo ibuyaluyalu egameni lika Jesu ikhathatekile umphefumulo wephukile egameni lika Jesu. Uthi uNkulunkulu ayikhona usuthatha direction lemasiyo buyani kimi. Nayile invitation lebitelo wonke umuntu i-open ya everyone. Ayikhethi muntu kuthi wena wona kakhulu. Ayikhethi muntu kuthi wena uyaphi uze uba kanjena. But yawo umuntu losakhathele nalosivako. Namlo uNkulunkulu lotivetako namhlemeni. Ubonile ukuthi ubenefits kunebazalwane labesivako. Kunebazalwane lasebakhathele. Uthi batshele ukuthi wotani kimi. I'm the only perfect solution kulokukhathazeka kwakho. I'm the only perfect solution kulokusiva kwakho. Yebo kona yabonakala uyahamba but ukhathele. Yebo kona yabonakala ungathi ukhululekile but
Hallelujah. Endeka ngalesinye isikhathi naso ukhathatekile uyamthuba naloNkulunkulu uhlale phansi. Kuyendeka ngalesinye isikhathi naso ukhathatekile egameni likaJesu uyekela nalokuthandaza egameni likaJesu. Uthi leNkulunkulu lesinqumo losithetha kusiso. Inkinga yakho kufanele ufike kimi kuqala ngoba mina ngiyibindlela ndabe seniyangilida la kufanele uye khona. Hallelujah. Hallelujah. Uthi nakuphumula uyesimba ukhathele egameni likaJesu. Angathi ukuthi yini lehlile empilweni yakho lekwende wakhathala. Angathi ukuthi yini leyakufikela empilweni yakho yakwenda wasinda wasuhambele emuva sowucabanga ne-backslider ngoba nalokuthandaza ngathi awusasebenzi nalokukhona ngathi awusasebenzi. Uthi uNkulunkulu ayikhona kuya kimi. Hallelujah. Hallelujah. That invitation lehlela kubantwana baNkulunkulu namhlebeni labesiva bona labakhathele egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Uthi benani lijokolana etikwena lifundzekile ngoba mina ngimnene ithobekile ngenhliziyo khona niyawuthola ukuphumula. Hallelujah. Nasawufikile kuye kunetinto lokufanele utende egameni likaJesu. Uthatha lejokweni elilula egameni likaJesu lilula kakhulu ngoba kwenda ithando yaNkulunkulu egameni likaJesu. Uthi asifunze kuye ngoba yena umnene futhi uthobekile. Ngalamanye amagama uthini kithi uNkulunkulu? Uthi nasithatha lelakhe ijokwe kutaba lula la kuhambene naNkulunkulu. Angeke wesindwe noma ukhathatekile akusiyinkinga ngoba uthethele ijokwe elilula egameni likaJesu. Hallelujah. Uthi ngothathe nabafokunjani na ayuma likhatha sahuba lila ayikhoni thwalo le yobalula nje ayina mangalula ike lame emuye obakithi sobona ebona tu ayisuno ikelesele ayjesu fale yobukosi watui swapesu lule. Hallelujah. Hallelujah. Uyasifuta lo mhlabeleli kuthi kunjani egameni likaJesu. Nxa likhathazwa egameni likaJesu uthi ubani khona lendlela into ubalula egameni likaJesu. Ikwathi Jesu thathani lelami ijokwe ngoba lilula. Ngalesinye isikhathi umzalwane ubese ukhweshela emuva athi ayikhona angideserve ukuya kuKristu ngoba ngone kakhulu. Lo moya bese ukhweshela emuva athi angideserve inkinga tami tiyatiwa kuwo wonke umuntu ativela semahlazweni but uthini uNkulunkulu uthi kuya kimi. Hallelujah. 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 Lonke mhlawumbe egameni likaJesu dikho lanenendvulo letimende angasakhona nekusonzela kuKristu. Kristu akabalelani lokwendeka itolo ukwemukela njengoba unjalo egameni likaJesu. Uthi lo mhlabeleli ubani khona lendlela into ubalula ngoba lijokwe laNkulunkulu lilula kunale lapho. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona uNkulunkulu egameni likaJesu. Athi lilungile ayishokwe lakho awuhluphi. Hallelujah. Hallelujah. Now the open invitation egameni likaJesu. Ubintelwe wonke umuntu egameni likaJesu.
kuthakethe Kristu egameni lika Jesu athi lo mhlabelelo nilungile ayijobe lakho awudluphi nakahamba nebafundzi bakhe egameni lika Jesu bagibele esikebheni egameni lika Jesu kuthiwa basesekhathi nekhathi elwandle egameni lika Jesu sikebhe sahlaselwa ngumoya nangemagagazi egameni lika Jesu yena bekalela phumlini. Haleluya. Kuthiwa abafundzi bakhe bebangahlaliseki ngoba besaba umoya egameni lika Jesu. uNkulunkulu ukhuluma nami nawe namuhla ulinkisa labafundzi egameni lika Jesu kuthi lo moya lobhekene nawo egameni lika Jesu saba ukuthi utakuqinisa hayi khona ukhona Kristu lothi wotani kimi ninelelethele nalenisindvako mina ngitaniphumuda. Kuthiwa labafundzi baJesu egameni lika Jesu bahamba bayomvusa bamkhanzalele ngalamanye amagama kuyenteka ungathi moya waNkulunkulu uthulile empilweni yakho but ikhona imvuselelo usengangena evini usengangena emthandazweni usitakale sivumvuku sikulalele sivumvuku sikuthobele. Haleluya. Haleluya. Ngoba egameni lika Jesu uthi uphethele livi abe sathana phethile laptop adownloada onke ama-problems empilweni yakho bese ukikhanza ungathi vele lempilo ayisayembili seyimenza wonye awusakhonde kuqhubeka ngoba kunesithe eceleni kwakho esidownloada kinkinga sithi cabanga busuku nemini kanti ivila uNkulunkulu lishiyo lathi sidla ngale nkonzo egameni lika Jesu usuku nemini khona-ke uyaphumelela akuthenzaba ukuthi sitha besilelekile but uNkulunkulu ukhona longetulu kwako konke lodala i-confusion etafuleni lendinza bese uyaphumelela egameni lika Jesu. Haleluya. Uthi buya kimi I will give you rest. Uyathi inkinga yakho yini? Uthena uvelelwa kule nkinga wayekubangani still kuphumula wangakutholi. Wathi na uvelelwa kule nkinga wabuka nalonto yakusida still kuphumula wangakutholi. Nayo inenkosi engadimuka intele wena namuhla kufanele uphume lana ungenamthwalo uphume lana ungaziva uphume lapha ungakakhathateki ngoba sowuthelekile lo mzala wethu egameni lika Jesu lonto unamulela wena kuko konke kwesizwa nemkhathatheka kwakho. Haleluya. 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 Uthi lo mbhali ngalelela egameni lika Jesu bafuna bonke basinzile. Haleluya. uNkulunkulu sifuna sonke siphilile spiritually na physically egameni lika Jesu. Haleluya. Singalingisi imimoya yona nakuthiwa nayikhishiwe umuntu ihamba iyenele egameni lika Jesu ingahlaliseki ifuna titho letingalengatisida but iphindze ibuyele emuva nangabe indzawo ayitholi ibuyele la yaphuma khona ikhambe seyimileni egameni lika Jesu. Ngalamanye amagama uthini kithi uNkulunkulu uthi asingalingisi imimoya sidlandlatheke asiye
Hallelujah. 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 Singalingise egameni likaJesu umuntu logigelwe sono ngoba yena ubese ufuna kwelive aqhubeke nakho kanti le Nkosi yaNkatumulo egameni likaJesu lifuna ukukunika ukuthula egameni likaJesu lifuna ukukunika ukuphumula ngoba nawe sono awutholi ukuphumula nasebusuku awulali egameni likaJesu ubele ukukhasa egameni likaJesu but naye le Nkosi yaNkatumulo egameni likaJesu lifuna ukukunika ukuphumula namhlanje. Hallelujah. 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 Uthi thatha njengo nami ngoba lilula egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uthi yabo wathula umthwalo owami ungahlula yebo wathula umthwalo thanda sawaphila Jesu phale ngaphela usumoya wami wamethula umthwalo wangishiya imithwalo yabo abashiye nenkulu egameni likaJesu ngoba abakhuli mahala kunento lakushiya nayo sibusiso sekuwashipha ngoba nawuwashipha kunento letendekako egameni likaJesu nangabe buphule kusilasi bawashipha kwatsabuka libopho egameni likaJesu nawe uNkulunkulu takushiya nentulo kutsabuke tibopho. Hallelujah. Hallelujah. Kuthi yebo nalelisiva imithwalo intando iphumuda kusukela namuhla konke lebekwesinza konke lebekwenda ukhathale kuyathulwa empilweni yakho egameni likaJesu bese lendlela ibalula egameni likaJesu utayibona letho akadeli mahala uNkulunkulu kulendzawo utawuthula thine nawe kuze sihambe kalula. Hallelujah. Anene assignment lesinikwa yona kuthiwa egameni likaJesu bekani ijoko lami etikweni. Hallelujah. Uthi asithathele lakhe ijoko bese siyafunza kuye egameni likaJesu ngoba yena unene uthobekile ngehlitiyo khona niyawuthola ukuphumula kwemphefumulo yenu. Hallelujah. Uma ngabe sawuvuma nalokufunza kuye Kristu egameni likaJesu siyawuthola lokuphumula nekuthula emiphefumulweni yethu egameni likaJesu. Lana ke ngama ikhethele ukhetha wena ukuthi ufuna ukuqhubeka nekusiva noma ufuna ukuqhubeka nekukhathateka. The choice is yours. Uthi mina ngiphethe inkemba egameni likaJesu yokuhlukanisa ubumnyama nobukhanya egameni likaJesu senguweke lo dawukhetha uma nawe uphethe Kristu egameni likaJesu ukhethe lokukhanya uthathe lenjoko lelula kuze lendlela into ihamba kalula. Hallelujah. 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 Cela kuthandaza nebantu namhlanje labathi yini lona senikhathathekile iminyaka yesiva namanje
iminyaka solo ngesifa naye nenkosi yenkantikulo leyindlela leqiniso leliphila lothina ude kuyo uthole nekuphila kwakunaphakade usengasonzela uthi Nkosi nethule lo mthwalo selilungile lenjoke lakho funa kuhamba kanye nawe noma ngakuphila kuyakhona ihambe kanye nawe ngoba yethemba liphelele lothembela kuye angeke azajabhiswe nanini nanini egameni likaJesu. Cela kuthandaza nebantu labathi kimi lona Nkosi khathele ngesifa egameni likaJesu ethule Nkosi lomthwalo egameni likaJesu. Ngaba ngumthwalo wetikweleti, ngaba ngumthwalo webantwana, ngaba ngumthwalo emsebenzini, ngaba ngumthwalo ekhaya naye lenkosi yenkantikulo lefuna ukuphumula wena egameni likaJesu kulo msindo losengqondweni yakho egameni likaJesu nale msindo lekhondweni lemkhathi naye lenkosi yenkantikulo ifuna wena namhlanje egameni likaJesu uthi lilungile alichophe nakho awashethi awusuphuthala wami Isamba
Amen.